yanje twagira katire tuta twahiga turuko kana tsirichi kandi mwahurira umurisa natugambira gutwira twero mwana cyo tarimo kakana ekizibuno wano hakana kuvuga ukakara ko ukafuta mu binazi kokana ko akusho mu class nabwe mahanga wo kubanza bagira ngo abo kubanza bamuhereza ki kituma mwana yashoma ino muhimbo kandi ashakisha Maria tumuka abo kahana ati yana haya ndebusi ninge kitabo twira ngo kizibuno cyo kitabo cyo kizibuno cyo byango buryo ahiteka mu tuma wo haya na mjenzuwe ugandireta ezito kireta ambaye ndakusima abakaba document arbitrage kaba document chapter nimwe abajanjize hururu ya project yentebe mwe bari nonga zizo president zeyokireho nazo neza aho baza kwegamba wapanye kintu kubagaba Reverend Kwara baherezo mugisha bija kwija bakomoreta na yawo kandi kubatera mu ngaro kandi kubasiba tugoko mwene kuna bire nizo kuna mirembe tukuzambwira gange tukuzangahi nashangayo bagira ngo arogo koryaho muzaburi twaje takatugire ninga hotaji wachireba to nashanga umuntu atijana zaburi ninga tijana biburi nabaro umuntu nateke bwambo hari rushobera kai rushobera aha akakoma nako kariyo kabitekaho akakoma baketa projector kamuza buri yona karumbi buri yona karumana na muchumocho ndeba akakoma ekibaga amachona akoma kachimanya kashiteka kai tesho mbarwane cha kangahi obarigi ya Christmas bene bakira bata hatukuna chirobu za na mirembe na rebe unagira tinito tine na mirembe bitu kai na mirembe bitu kai obubire ni ngani za nyuma asoni za kupara kana warku ya stamgroup kashega ne computer mamreba ubinor kwa achirata so exist mu computer ermaka kakenisho kakaseti eruna nakakari kakate chirgaharia chizaha zakai zao nitwe mbeni ngamburo hani maze kuja tato bisaba diko tuberengire kureka batwereze uburere icyo nakigamba n'utwerewe utakaka ukajya mu shamba na pesi bo muri gara lista zero na uburere icyo nikoreka mbeko muzirikisera wachira kama kichere kushauri kubura aba uko mwari wansima ruhanga tuna twatu msimu mzee kama akamjerema mbabazi ete ya movement yeko mbora yajimereza kine chakara aya bera nacho za shiringi gana kama yanya za baramwe zati yari na risaba chikorona kabona kasheshe kwa nyama ujente bendijo yo kurira bazayibona abakuzerebwera imyaka ya kayigo mu district yona ya Rushenyi hata kama ya mihagomora garuteka district ya kai anotu tutatuna kubire ni mugorora baza kuramura bushe aza nawe jatine cha kanisa ututatuna kweli mtero motoka kwaze kakanju aze umbire aze shanachi kirachi bushe niyo ayentuna kuzeremwe project mugora muri kama na kwende wewe nyowe nyenda kwendera no kubagambira kavuga ikaguma igihe cyo kurebera ko babane munonga nabweranye nakushaba ngo bakirizo muri sawi mudacitemwe na nyanjire abantu turi takushaba nabaha abarga abija ko kati takushaba nabo ba aivani wena nimbare ani bashama yuke umumre wa kristo ibe abarba amasana zwitu baraka para bushegika mwemuche asiri mwana mnonga wala kudakushaba nabo kama wewe mbele kama uita simwe message yangu mazungiri ziko debora na mara bene debora ni mali ndio mkasusa na ndio mbele mkasusa Julius unahanka huyu Julius dada ndio mkasusa no shemera tuzina ndio tumbeso dea kabi debora tumbea kasha Julius atana ni umbeso dea tubire turiyo sapu kujua kaza na mwana ya kataro tujukambu rote semererwa
kabalo kumur kanum kwakangai bengo kunaso kita nunirezingai ishatanasire kabalo agarke kai kumur zajiri asishito atanaye kamchucho unado atanaye kamchucho mwerba tu mereka shemel agogo kuzara wakamkamwe Kristo konkat chimanye bongo kwa zofu kwenda kushemel filomora Kristo kagaraza na kai na nevyo kama witasi. Haleluya. Kwa nonga abati yoko tunaitiza akabaje atiza ekadiri venue kandi yakani yako ya Bible smart ba kutai amati baba kana oka abarongwaba abakiri kana ni bamanyi okaka kuja kumanyana bidi basima kujisha wewe nonga Musasa ilititanga ambao kubasi mecha mbihoro koraganaje na nomulisa kabano mani tutu chimanya kabwa kabano chimama tuziresta bongo mshijo bunakire ni monitoring akwihaje akabir kageze kagera kata ano mchara tichawe wako wale wanayojoro kunyoro takaje tushikana wajoro kunyara haro tutukani ngirero achoro chukon umkwezi utokechero itito kamba jirashonga sima wewe ni kwa chiro muri sawitu kama kabara muteze sibo kandi yenda kwa yi ruhangaya we akore chitiyo no bokwano tokabasa nokino shoro bokchirota bokchakanisa hangayerezaho murisa akwerezaho bareberezi akwerezaho muhereza wena no gukora cyo hangaya takagiserego yana chumwendaho najirata kandi nisigakwera nshirata oba myaka 5-10 mpaka horo tukoreka nyowe nyenda kugindura koko kama bitasi Terungaro. Ya, so lejo kandi ya bekate adi Grace Foundation. This foundation autosha formata abo korabanya abanaritu abanabani betanduka ebiro banana yoko kubanza komikunda bibiri ya February ko kuya bakara abiro farasi nemtware betweka abakire farasi nemtwarena kandi nipiga ya mbwiki na japaniyo zakusayi ikindi hariho diocese development promoters umwaka gwawire abantu abokunda Ruhanga no kugira ngo mudatingoshe kandi nero bakakampire ati ikindi menshi kandi n'abakugenda bakakora mu burungi na imyaka yawire wena hati kizire kugira ngo twonje kweza Ruhanga nambwero bagira kugira ngo abashija baheze gutwara kuyasha dakiraho katibu abakazi gutwara makumyabiri kandi youth emyezi twari 10 kandi emyezi Sunday school barendana nambwero izobe na ishobora kanisa kwera mwero umureberezi chikoni bamanyago hapa na nikuwa ndio abishe mwana mkapa hiyo mwena nikashaba muzare dekatire di mpango ze aha gekina bagambira zo mupakanizwe ishikireke ekino ryacho poko no heka Ruhanga mara kumanya abo bari kubzire kumana we ubuzire umwana we byo gukora ubika yihi ukamaka shiti akura kasati akumanya so n'ubureberezi n'ubamanya ko kari cyo kugira ngo twongere litwe ukuba bamwe akwatasa kino gihe ki hariho ebukwatira n'ubureberezi bw'irwaro barugamba kandi n'ibya Cathedral barugamba sora kwa muganga wena ndakushaba ushahezi yete edo federa
Tebo berciha, yo berciha. Ketika dia tak ada bisa mereka bisa. Dore umurisa witu kandi abanyayoga ababe baseki abakusayo nangwa no bakora mumagina kandi kandi n'abakijya abana bamuto mutintake yote kayitara bazina ngira kuvuga kandi ndicaho kandi mo bitasimwe imbakira mwe bari kujya kandi mukuru cye ayibwe mukura mu rugo rwanjye umuhango no kubatangariza ibyo dukora icyaraki kaburisho ibiro bikuru kendi batwine porogaramu zanjye bere cyane tani cyechi azananisha abo mukurikize kandi tubase kuvugurura ya umurisa yatugira ngo twagira hotel kasih lo banyak kumpulkan jika kalian itu yang jauh, begitu bakal tujuan pasien, asa milioni itu mana usaha. Orang kerja yang agak mahu tidak buka, makan ini berusaha sudah tinggal di biasa tempat itu, kita kurang tinggal. Kita berasa dosa. Kalau kamu itu tidak begitu, dia itu mana usaha. Kandi yang toma ababar gande yana bali yoku bono pikmini ko kito ko bari biri yani ala damenda itu peta kamani ben to asta ne ko chipo wasiani na biri ne zo tikuna musan das wana sta biri ya ngalta ano yang ko kuja to jara me yang ke bindi amo ko anu te changi ti sogoro armo etanga amo de kita kita yeto na pada sana ini na youtube baru kita coba ti kajaranku address kabuba asira ya temiri mushanju WhatsApp tamraho ite kare temiri mushanju ni cheka coba anga ya temiri mushanju ni cheka ashisho kwanza ya temiri mushanju ashisho akabi ya temiri mukara kamu primary school ya emikoro makumi atanu kandi eminyeto narishus bastia emikoro ijana na mwenda tani school wakati twaro abetano atris injoro tubatwa kuna mu kashish edo predia ja kashish kwa kira mimi mbeno shina maya torashta burchi korune tojda wewe Kalau kita ada dua cuci, dia tu cara kerja pembeli bejo, termasuk kiki dan target. Dan dia tu ada rambu, namanya berjumpa cuci dan cuci dan terus bertemu baukoryo. Tu ada rambu, terus dia bukan menunggu kursi wen, menunggu mana, menunggu kursi, menunggu kas, menunggu misci. Orang itu tua isyan jangan apa yang jarayo, apa dia tu target. Wajaran ko mutkor ram kama tu no oje do tu wajaran ko mutkor arwa ya sia ni mutkor usana ko jarayo ipeke kalisa har sikale be propro ndera embudum pango dume habu muslima bero mo toba turyaha wana recho abu kwani mam karo chabu chiche set wajaran ko mutkor arwa ne mashina ni kama kazi ubonde Gabriel Wan awasita oratim tor mapunyana apa yang jarayo nawe kumkura ka baibo na yudara kusulit ka matarahanga dia tu ada wakazi awakato oratim tor mapunyana apa yang jarayo nawe kan tumaw prayabu na yudara pita na pura tribu jarabe kuantak mukura good news baibo na watu jumae abu kusima sada skuru to aja sem tor manana na ko jarayo na watu raro da etrao etumshene lile bele tsama tsima jarayo ya kadi
Terang awasnya orang sektor maupun nak berjaya orang orang di kamu, orang orang itu kamu. Apakah si orang sektor itu letak nak berjaya orang orang kamu? Yus narsi kemini itu orang sektor mana nak berjaya orang orang kamu. Pada tu orang sektor ada nak berjaya orang ini kamu. Soalnya nak berjaya atas itu sekolah terang bater turun apa apa yang dari kamu. Aku kita gawahi berapa kata bahasa sini berapa. Berarti akan satu dalam kawasi yang orang itu tuan itu ni tak apa yang dari orang ada orang berapa. Apakah si orang itu tuan itu ni apa yang dari orang ada berapa. Kau kata tuan, dia akan bergerak. Icangga setiap hari isyarat ni cuci apa yang dari. Itu terawat cah 5%. Ijraba ne tertib ma jaake jo barashta ma barare ma 5% jo ba ko sachi kita. Ber mereka ba ko na shawo mereka tu ba ne ba no bishasha atrus imam ko edo bento bi tu ga ya ko ba au bi apa ayo serna haya ati ka kamu bento na shawo ni pikir ga atau tinggal dekat rumah. Nak nawan, mutajam baik baik. Kongka, ni cekah, jerayu baik pasir, jerawa kerja, kan berani jadi baru dokumen boleh sih. Ni juga nawan ini sama mereka tu pengerau, kan kita tahu pengerau, mereka bernongga kan mereka. Kama siwe atwe bere twena ganda mwinchi ya asanasio kapra mapia na mshantu tukitok shaba ya kusoma kade karkamo lain edisho kapra mapia na mshantu kwenda kununua ukishira byona shimye kuichiriza ikakuruka ekyo nchirizenga kuruka liyeji okuramya ruhango mwe tiniti na tiniti mu ruhango mwe abo kuba aro persona mwe wishe bona na persona ndijo no mwana kana persona ndijo no mwe kwera okwishe bona ali okolo mwana ali kana mwe kwera no kwari bona tarahandi kwe shobona tara ishobona taitije suga mwana taitije suga moyo taitije suga wakati kugira ngo nataho washatu kureka rutawa umwe kandi umugingo rwo kumwe ishobona umushobozi kubona mwana umushobozi kubona umwe rukwera umushobozi kubona kandi atwishe bona gutwara ruhanga mwana gutwara ruhanga umwe rukwera gutwara ruhanga kandi ikiyo shobona gutwara mukama mwana gutwara mukama umwe rukwera gutwara mukama ako kapundu kutemwa uzma kristayo kwishiriza buri parto preso nomwe kuturi twari ruhanga kandi mukama ishe ona heile wamkozere tarahandirwe kandi tarasirwe umuyo kwera n'ushobona kandi umwana tarakozwe tarahandirwe kandi tarasirwe kureka abarugamu
kandi buri kintu n'itoko harimo urukubanza kandi harimo urukeruka harimo ukuru kandi harimo muto nk'uko cyagambwa aharuguru umurubona muryona shemerire kuramya umwe wo muri Trinity na Trinity umwe kana utanga uko junwa utabaho umuntu ashingiye ku kiruza cye okuhinduka umuntu kwa Kristo Yesu akabaho ruhanga kuba umwene shobona wabire aho isi yatakanjwe kandi rero umuntu ahubwo kuba umwe na nyina okuzarwa umusi orwigana na shobona umgaruhanga bwe wonka utarwigana nawe mu buntu bwe ukubomwe tuburyo bwo kwindura ugarahanga umubiri kureka uburyo bwo kutasya mu kuba muri hanga avuga ko amagara y'umubiri biba umuntu umwe bijyanye n'uko n'amahanga umuntu uba Kristo umwe bijyanye akajya mu ikuru kandi hadashtamye abashobora byo gukibona ruhanga ubushobozi kubona rwanyuma yabwayo kera bahuriye n'abakwiye urubanza abakoze rege baryataha bakaragataho abakoze kubi batahe umuriro utarara twera hano Ishisa shebona n'umwana n'umwe yarubera kato shongo cyesho kocemerire turukuza kuri kigambo cya ruhanga cyesho kama kunyana
ryitwe ry'Omwana ry'Umwera. Amina. Katushitame. Haleluya. Amen. Katushitame. Twakusima. Webale kandi werahange yatugambira ki amakuru marungi natweta twene mubabise umuryango sayine byabasa kujonjora ngo yagamba kunanye niwe twena natweta webale kukunda mukama ngo muzire rahanga webale kuteka tekera ekicibiri okubaho zawe nitwe bayi shanango urumurungi mukama y'abantu bavuga niba bapakinga niba bazo mu cyaro baza kurya n'abantu bawe baziri bawe Bore mukama bari bakira baje nyumanga kamba bushiye nyumanga siyoda okushedero kuri hechereki gomba kanga abantu bawe kureba abantu bawe tera mukama ngaro webare Yesu webare mukama webare ibishyize biro mahanda accident n'ibindi mukama ibyo tumanya urubaho ukawara wacu kubarwa uburyo urusimaranga gabarikwe katutega amatu mukama yo Yesu Kristo mutino w'ikwe. Amen. Nabakira muri Burundi amazina ya Reverend Samuel Kisiwe Sarongo webare kunda hanga okwisha kana kubaho webare kubaho maana wewe usa kwangu tikwenda kubaho webare kukunda kubaho hine ebyorio olyo mutende kwa byangu obeho yatero nungaro gei wasako hoyange nyeya tikwenda kubaho ukakure bakwoyi icyokubanza tubaga kishimezi eki abakurewe uganje bakajya nojwarara bani icyokubanza yi dosangiro ndorogo ukanojwarara bani uko ukona dokora kujangu ukorera bani barebe science arwaje gakusanya bare symptoms achakwa bino ka program kaba TV bokora kuri abana kaba bakora bo twere bare symptoms so okuba kwawe no kokusha no kujya ngaba bakurebe kandi abantu bareba salvation yawe bari umuntu naindarebe ikirungi ero kujya no mishi genda birenge omwiruka kokasi mukama okubaho kwitu okishana na ruhanga ityatwedize okutuletera omujuni Yesu Kristo aba kigambo nejesha munyago ekyo omujunazeki atuzalirwe ebyashobora biro byingi aha radio TV amasumu noyo otiko oriya kuzuba bwango burungi bwo kwata Kristo niba ko umuntu ushemererwa omuntu kushuna kora kusheka akakwima kora kusheka akazobya kuzana kora kusheka ronda mechi kuzuma ronda mechi obuna kutaha mudakambana hero batujye mutoka hero umnyenge yaye no ko kuzomundu kwechi kuzomundu yichi bro nakitaho kandi kirundi otazo mukintu eky'abantu batarumu Bora mu kintu cy'abantu batanu urya bahindukira. Haleluya. Okuza
kintu eky'abantu batamu nohendeka muno nikuko afite kibyo kurya abantu bingi bakaka ameza nitukwenda kurya nibo atekano tekiro tukabyo ekintu ekyabingi n'ekintu kirungi abona akora akagari nyambaka karakwa akura tuza kugenda ati shora kore ukura akagari akabantu bakora tumesa kukarafe utafunga spare parts wabitara turukora byona no kugira ngo tureshe kubazo cyicumwe ebintu byangwa mukama simu rahanga tarakoze nshobe okuteka somwana we twena zo cyicumwe yija ryomwe yayekonka ariyo abingi yazarwa bingi ebihe akabiyaho ahakoteteki obayoboro konka hatokishwa babikwe Yesu Kristo omugabe wese yona haleluya efete kyachumirwa hati naye kandi kutangaza bachana eshitawo cyanagisana omurangi owarantuka mukuluji owayesereyadeki naatwegeza omuhanda mulungi n'okuzumwa batulanga ekitabo kya luka olukwe batugamba okulinga kristo okuzalwa kwe bamusomamu kwabireeba lwakumulungu kristo mukama wezero haleluya kakireberuka esubiri obushobosomera turebe omusolongo omugambye kana manisa ki urupapuro rwashanjumye yo mundaganisya luka eshurini yakwa munana natirati mariko kugambira barisa katurebe ibiri tachamu kubanza okuzalwa kwa Yesu really umubirebyo ekirakiro kikarugara kisara gusto nikirakira bamusiyo no kwehandikisa upanyikoko nkoko kubanza kwabireho Cornelio nategeka Sitia abantu bona baza kwehandikisa buriwe mu mutawo wabo haleluya ekiragiro mukikwate gereko ekiragiro kyashobola buri muntu kugenda akaza mutawo wabo sakwehandikisa akane kakumanywa kubaru kudezi kumanywa no wankashi na akakashi bwe kurumuta yo kuolinga akajechina tia ai umwanya wo shikwanasa na Yesu yaragara yo mutawuni ya Nazareti yego yatahamuda yo murembo rwa Dawudi orweza Betelehemu abo bakabanya mu muryango gorukanda rwa Dawudi yaza kwehandikisa na Mariamu uyariye nagambo mjeni ayinenda bariye bashinoku unavuga kuzara bwashika yazara umwana w'umwojo yamutomtwenda toberere barishira abashinja birukanira bakazi bija bata hatujya motoka basikwata bakakwata bagenda urubanzo wabo aitetura abamkayi ni bastemba mukora basibashikanya abantu muterera hakumungaro sebo nyabo twestafu byangwere kurumbo orya oyise gando kuyero tubye bitabu bishino jariari kanise ikabire bishati oriyo akasumu ohorana ngorebe gutahi wawe arwaza kurangire appetite yawe hora na muramuntu rokamira wakasumu norumshikira kuro abarahanga
Yesu asifiwe. Burumu byataho wao reba bapakinga hanyuma kushemererwa kw'abantu na nyuma y'aho mwaje mu referendariyo tiyo kashemererwa benyango babyame. By the way, kuna shirana ya kushwa yembe kirero yokani yero washaka bayembe kirero rodere yo yero kuza kugera mu kandi washaka wa heyerire hatere ndangura kandi mbona nyatwe twateka kitano mujuriya ndetse kanisa kirumu aru farasi aru rangi aru suka aru nojero nyama mweno tumura arashi abana muri iki kacabana abantu bataha Yosefu yaje na Mariamu wera kambe wera akamuti bari kabasara umwana w'umuntu bokeye kinyamo nibanya hati nani zote tukuro arabine ushaka hapo kaduji ngubana kwa hali saboka oyale na kaboje oyino shangote nilo hapa dusebo nyabo atoko liko kabuji oyino shanga na zakuzara oyino shanga kaka nyo chachi oyino rumana yaro abakuri yamurugo ngo akagenda kwa hanisa yazo tukurushemerwa yagakwabo zabya tubaye umwana w'umugore. Haleluya. Otwenda tutwerere yamutenda tutwerere yamujyana umunji y'amatungo abo kubura umwanya umunji y'abazinzi ataho simba hakati ukuzara basi bonga mu bakeko cyongishe kiraki umunju y'amatungo abenshi okugenda kamarisa nabohona akara biri byo kwera cyero magaragabo ruhanga kutumanya kare ubona ko turumu tumanye abo twira nabo nota kujana mo nota byo beheza ko bari no kona otumanye obamanye omanye oyetegereza hanga we okutomusi na kumanya lero kwisha lero kubaho poke chamani dira connection na hanga. Haleluya. Aro kazoma kana kuzara we eko mahanda ngureka hati akashikara hii deba chikamanuya uwareswa akaleka chikame kulia ndio mtapana atokuzana no kuzara kushtama yamuchika kachate kakenda bazara kuyamaze kuzara mwana wa kwara abenshi onaku ongo hakaro kwera cherra abo kwa Mariamu Yosefu okuzakwa hesa still ruhangaya diye tochi yama ndio nisho akaro nginasi nakaka kupaka yale watu bayama yale abantu ababyoko yale batu bikoreze yabo umwana yazagumushyira ki mucokoreke ukwenda kwega ibyo bizu nanga tugere baza nishiro umutambura kwitu umutambura byona ukaba tugere babazi rero sakubegera y'ibinyansi bonga Yesu Kristo azarwe umucokoreke kiraki Yesu kwagera uziyo batakakwera pasakairuzi amatekura egera uziye bei bonga Yesu Kristo abare kuzarwayo ayimara bere abakataka taro Generation kapago no uzakuzara umugabe kabaka uzara umucokoreke ukaba tugere bazo bakaragiti abakamu twine bicheze mukama atuko umwanya umwasho kuzana kamba yesisha umutima gwawe umwanya gwa kuziriki
ikigambo cya ruhanga wari ukugomba remezo byakugangara atumwakire Yesu Kristo magaragani twakire Yesu Kristo magaragani apa no witwena kandi tekatiye kukorera ara kigambo cya kigambo aho Isaya sura mwenda ukwa kabiri na Isaya ayo byareze mushano magaragaba ubona ko turi umugore n'ekigambo kikuru muno okutambulanye na Kristo yizera cyo mushino wese kamukwasa umurimo mulungi. Haleluya. Kristo akazaba ahabesho habacyamurese okwamwishongora katulebe na Isaya nagamba ki abantu babire batendera umwima hurra barero mushana mwingi hurra n'abarire batiro munsi y'ekigunda cya rufu hurra mushana kubajweri tero ko umuntu zamani yaza kuchomba chetu hati umshina kwazo pia kusema yaro abantu bari mu yes twakira twaho kwase ntabwoye n'inga bishewe nostama galera atostami ostamilibali adorwasere olwasiriwa abantu bonakonde mu musere erunimi abantu bastamira magwa noyaga Mexico ujamwega Mexico oyaga militumu kama yisha umuchunguzi wese akwase tuase mtondeje komsizi umagaragita kumuzeri abantu bagendera kumwirwa baremera mushagarira ki mwingi nabarire bagire kayi omuchumunda cyo kufa echanfu mushamuzeki ezilekwa endwara z'ibingo bingi endwara kukwata okufa omuntu ajya kunyongera mukamakore ki okenda endwara yamara kugenda icyo cyayi bacyakomaho ruhanga kinzi ibintu byakuturekeraho bose kumanyiraho narite ndwara ariko buremeze ngo ekizuru cyana kijahiriwe umenye kurahanga nakukunda ese kitezecho cyakusya kirungi yohagara Kristo mukabasi ina byo kushara okumo kundi wombona ko tumongo kama kante kama geni omukuza kwa kama wiki Yesu Kristo halebi ndu ebitakute komane mingi ngoko kurona ko turumu noyenda ngozo kintu ekitari cyawe abo kumanyaje ruhanga kwa kama nabo ekintu kishika komane mingi ruhanga takirumu nakore nyoye ramye nyinyi naba ndakozere toka sakura cyose ndreba Yesu Kristo kilazo mtegeki leo sura kwa mshana pastor okwenjera ko butegeka no businje tubikira bwaciro bur akitebe cya Dawidi naha bukamakwe hadi otegeka cyo uzaho bugeraki burugabo ko kwa Yesu Kristo mwana wa hanga ko butegeki buryamu bugeraki yona ato grum butegeki ngo hanuzi aise kuri mu mabwe kutegeka haruri mwana tegekwa karambo mundi ogumirwe otegeki n'uzaho bakubwirana oburaho kumirwa boko yisha ijakwiraho umwirwa okureta bushaka no kureta cyabuze akacukugana. Haleluya. Shobiri Isaya 20:23. Yesu nakunda kuchuna
Damasco bamugambaho Isaya mugambaho bamaranga Kristo yazarwa yija kure papas okwiha omutecho kumwiruma okucumbura ensiye okugaragaza mutahitayi wawe omukazi n'umwana we umushinja n'umukazi we abana n'abazire babo okuleta umushaka Magaya shongoro cy'eshongoro 11 sate naiki bakunyashatu 11 imihanga ya sayinwe ati mutamyaha iwe nyabo sebo iwe ertire yetsamu yota hagira ko mukwatwa mundu bayikice obusere nyoti kusangutaha aje marire kamwe ndoko kamwe kuriya nyote kwe etwara zanisere dinya sese ati byo kuzuru hapana wewe mundeche wewe haki ya iwe haki ya salimu iwe otwira ya salimu torka kapurra haleluya Yesu asifiwe torka kapurra tena kama ngasema torka kapurra torka kapjirachi ubushyaza kwa ero kapurra ubiyotika mutomo nju raga pomana ubuchijaga kapurra mwana hapo ndio unaona kipure chikamache na ndiye ngumba we batishemererwa kandi je twatubireba ana yara yajatubera yowe kama uragagere babaza tombere zo mwana raga yahura kujya ki okushaba kwe mwana hati yo ntaho shaba yakugambira toroka kapurra Yesu sio kama sikurra nyoni yabitiranga Barurira kayokutaka kwawe yize hadi karubura kucira babazi awishe mubona cyo kanya baro barura takapira ariya kucira babazi barukura ariya kutaraka haleluya barukura ariya kutaraka hari kama wiki ya kutaraka kesi sura kasama sio bwana kitana na hajati kwenda kwa haki mjue mshua mtu wena akaamua semana mjachi Kristo ishakuwa mwema jechi kureta taruchi sababu kama hiyo obija kwe obija hopetechi mwema nokuta romsije ubayabitaru umwana kakarumzirewe uzia kakaruma nawe abantu kazano mayanyu kazo kanisa yanyu mukazomba kaganyu okanya kashenderwa askara obusije kanyarachi obukasiko mwine yaziwe wamdundire owoine wogo deba yajero kazuwe bazakwani mutangire babiri mutangire mwene manyane namayandi ahiba akire nayiba yekikire ikibuzo kigira roho bashanyira magemo mwana angaza ruhanga rw'abaro washayira umwana yori utakaye kujiranga ikiza kweka ruhanga akugirira kirangira ki nipendera uko bishoro ngogwe ukuteko mutuma abakuba ruhanga ayitekatekire ukubagira babaye takwabura mudini takwabura muganda takwabura mukara takureba kumusha kweka ati we hanuzeo akore ibyo babaza ipendera nukubajati nimbere zo kuvura yejakuye umwiruma tukwata zirachi namushaka tujunwe kwekisi komre bitatu kumabwe zo mutegeki oburungi bwose oyegeze mutayi wawe zirachi ikirundi bora kukane umurafika mwineshu bora fiyera kasumu mwachire kumana weka yani umugamba Kristo Yesu nakora bishe mu kama nakora lastly araka story umushirijomwe no mukazuwe bazara abana nakuri useri
n'omukazi bazara baabo abahanuulya nyamushiija n'omukazi bashomesa abaana baabo abaana bashoma ebitabo byabwe ebitabo byabwayo ebitabo byabwayo kwava kusoma omufamire omwe okusoma kurumu bashomere Ruhanga kibakorra okusoma n'okwekiriza kumanya ensi okwekutambula buli kimwe kyona konka bishemwa akarimo kagira ki kabura akarimo kabura baza kushaba bagabura mukama abana bashutama akarimo kagira ki konka bashomere omushaija oneijo akaba ari omuseeri aine omukazi we baine abaana baabo akasente bakiine konka abaana okusoma kwagira ki wayanga konka bagira akasente konka bagira akasente bakozesa sente zaabo abaana bakora oturungo rwabo mbwenu batamburiraho olunaku bwakikire omushaija yagamba omutabani nikusaba oishe tugende kumwe zowa nyamushaija ondiijo tumubuuze akasente akakihankai bagenda bahikayo kubashikireyo nyamushaija baganda atambaganda bishemwe atinyambaga n'omujosingi atatekuru na tata bakafa okukina bagambirake Ruhanga kyansurira nyowe ikimu omufamire yinga mu kika kintu harimu esente konka atarimu kusoma ati mbwenu nyakuhereza omubazi atogende ekyo nakore oshikame n'omukazi wawe obanza omubuuze ebyo waaba kubiri ati nyowe nakugambira nti omukazi unashwire nawe waabo akali akasente atari kusoma ati konka tukabaho nyamukazi namushaija yake yagana omukazi we ati bita ati akasente karakata n'okusoma kurukita omukazi we yamugambira ata wiitu okusoma kukakuriyo n'akasente kariyo kukakakye konka ekyamaani munonga akahariyo okusoma omushaija kumwe katibekane atuhanura ali ekyo nyina kugambira wiishemwe Ruhanga takukora nshobe ngabira kuyamba nti Ruhanga takukora nshobe Ruhanga takuhabyona Ruhanga nayesigaruza ayenda ngwike kuba tumushaba nangwe turikutunga n'embabazi nemwe natokona kutakuteekateeka kutyo kyakibasika kwekambeeru akuhereza omusinguzi Ruhanga takora nshobe wiishemwe hariho hari okusoma hahari akasente Ruhanga namanya kwiro byetakwa namanya kubalansinga abari kuvuga motoka kwakwa navuga abanya bakana kashumu abanya bakana katemu cheers as balancing Ruhanga na balancing abishe bakatama mulyawo ngaho ahina akuriye nanye bakure nakuriye nakora kabani nabangabani ekyo mumbeera ekyo kurotinde ekitari wawe owabikiriyo ekyo wawe owabikiriki kiriyo nangura tege mukama Ruhanga ekyo wawe Ruhanga nkyakupire ekyo tambuliramu nizo tukuyambire abana bawe lekera oriya ekiriya yakunyina eki ekyo tikyawe asa Ruhanga naija kutumbura yareba n'omuryekyo ati namarwa n'ekindi ne konka omuhondesho gamutegere mukono
Roshakura nakuhereza ikindi, nakufitaho ikindi, nakufitaho ikindi. Wowe cyo kuzajya ati twari kuma. Yego amusha Yesu Akshare Rahakor Mulonji Gora Mukuru Icyo turi kurebera Mariyamu nagera ko yanditse arushinja we bahita bazara umuhanda akaba aryo muka yaboro yazara ko bushabo yete Chiramusibira kurugayo akawundi chwesi yona no tugamba tumbanze bushero kuva kwa ruhanga no kuchira kwe n'ibyo radio ngirwaho yije awundi chwesi yona icyo yatakushubira mukama wito mu rujya bya tubishoga amakagitu kwe twale turi kandi no kubasapara naho twakataro Bukan haki bakamangwana ko. Kabatine bana. Bukan hati banyak ko. Hati banyak marwana ko. Nabagamba ngoriyo mukuru. Hati moto katikindro. Yembasha sikebo kurukwende toche. Hata urushuko tugamba. Leo bakagitika shemire. Nyine kishkurukanyira yakariyo. Kandi terakatoche ikitahigo mwana wanje ubuzara Koko mshokere to kwishkuru wanje Nostamya kama mwine Brian Ikarsaiki akama kama Wabishoka mukama Evasika Gwari kwa mkutungu wensi Kubisomero hangawita mukama No tuwelezo kushunwa Tuwelezo kusasarana No tuwelezo rukundo Chizite ya wakitunganya mitogo abantu bari bareba bakakareba chiti chonda Yesu Kristo kama wiko Wakuba naenda kujunwa aje tumwakire shemererwe chiki chakate uriaha mwakire barita koro no kwakira abantu boha anga haleluya weno twaje muswekechi program yo kwakira ibichoncho kandi kabutosha yo kwakira kusima kwitwena simerhanga Nembabazi nyabo nembabazi haleluya kafukarike yokwe nibyanga byitu bitano sakwakiraha nabo twarangire bahimyanya yabo bemeremu collecting mari
Yes. So aku gini, sab atwa fast. Catch courage. Ini nak kamu sedang kat berhenti. Awatai. Jab syarah itu berhenti. Kan aku sedikit jawab di bawah lebih bisa. Muka awak program yang baik. Jab syarah itu berhenti. Take you order. Setelah kamu ini masuk bukan time. Terus itu untuk achieve mabeba kusichara wawe karo ni babashira karo kisha raka yash ne panga rejo ya mjajao bakwachira so kisha ati Ebaruliza basema na wanyabo reba kinobire kukantuza kuza na nisaba orkwebembera projekti yentebe ningas bambibaba kabacha chokunda government chapter arke yumengo we naisashka direksi atstangazo ero bebari zina mwezi arbi kanamjera akawata kumanya ngiaha mwizina ya kauba chapta icyo grupu iyo bane yagandeho ibura y'uburengerezi kumari konferensia grupete baro kustayo bakanditu okadi chipe zitu tuzikora amasumu nyowe treasurer Chairman witu Simon Chico, Secretary witu hapa tulisima, Chief Mobilizer ina mrayamu, mobilizing team Mjasi Bakuma, Aipani Kagamba, Konka ahabo wiye tuza kwaganda biyimba. Biyo bantuma komite yantumu mbaheze rukuye. Abukuba cyeretswe cyabiye kija hako abaganga baramwe kwinde kabaganga kwinde tete yo kujana kutuza kushimira cyeretswe kuya cyeyizoga yo twakize ndebikuru konka ati ishaheti nihentere kuka entelina za tweskori 10 isikiwumbizi kumbe ninga banawe yisho yajaratete zambiye atikonga ndioni nzikunyera inakamba kunyera najanti nyenda karupoti ebana data wenu ijo ngwejileko munanywazi yo kuweza isibire nachi ase mpokufuyera ngurukitwaro kire naka ku yajakunzire to kanisa abantu bakustamo zishinyenda yabo ati go report agente tunazo nabucyane ko cyo basima abapretingire abashashwire ngete bezani 10 urende bazishize kandi nyenda kukongera kwe umuranga kungu abakusta ibitu bakauba abatakakira ha groupe apa grupo ileo ho harwa chanana nishangonga ngona mu yusu yuze ya hadix na wataza yeba yeba mutasi yeba abati yeba teka no wapo wataka tungire sente uko mwana umechukua tendo mwisho kwa kauba boro chapter kuruho kungura ikalisayiri Konga mbili ngale chimba soko nanga ichi cha hero kumwabu na nila kushaba kandi ngake bisaba ntwa ngoma nanga lusungizamu kati tiki kukendo nangwe chachi yona tukize ndebe zikishasa okukwita mtu atinde mu kwita kushati ntona mtu mwenye kushoboza akantu enda mutebe kama kanisa gani akudani anagamba akubwa kubana areba za kamparuko tari kitaba sakora apa no kuri kubikora
nabwo ejo umwahure naningisha bangu twaza kwenda service oteleze hakire akuba tuchira kutubura kurebana twatera ndakaha ngaruke kwanda katemeraka kanjire izindi interest twagundanaho at least naje ico kure twisha bahe report tutongere bitanu twasikurita ibe kwasaba kumyara ungache kushikora abo manu gani wewe bari zero no kama singa kakete ayeto chama na ndakimu kete ripoti na ejo inaisha yes yana ikirosa sasa cross kwa pamoja kaka nyeto maura nyeto ile tayari kama shana kani zoberi kuja mnao kwa kusimama hivi hapo hicho kwa shida kwa ripoti Mazina isipokuwa pesa was chama kaizera Christmas nyede esho ngire chebaza njene nabe yimke yimke yigore au mangwa esho ngire charo esho ngire chai namara wori kai mustaqana na esho ngire charo abana binshi koka इंतराम बाबरमान वालियाम होगा नहीं मुर्गे मुझे मुस्ताम होते वैसे जरिया वेदिक मासे स्टार्चे चीरा लाइक ओरलाचे इने चोले चरोहो इने सुजन स्तुगिनो महाया वायेरजम कशेष शेकुन लेचेका Ini contohnya orang dalam sendes ni kan ini tu ada maksudnya ini masyarakat kita. Jadi ni, baik. Mungkin apa yang jadi itu sampai ke mereka itu. Wajar mengaruh. Sebab dia nak tarik kereta. Support ini, so ichesho bro, tuanza kuachilia, simakwik kwena, hadi ichesho bro.
Sina kinotuma awako wawe walishafisha. Shauri tuibeji wa kujera karwa tadiro dewa kueleze kutokewa. Besho bisho bawashi derwa batiro batungaro batinanga yetasa kwa tadiri. Babu sana kama yatie tuibeji kwa mbwa kwa ndio mtania kweli. Aivi hapo kama wakarishaji amatagabo adano yabo ubanda babo bande babo ukama mekali yaweji barakani rumusha guruguru kaliwe mzee ndipe ndio bana ndipo ya kweli basa kwachira aliyanga bishaha jabu kujaba tubali so bakwate tebere kwa tabandi kandi bayiramu pesa kwa bagara mpaka abashaka bagara yo mpaka bachana chine ahiki kuteba kwa bajya ruwa gateka mbona ile bachana na bwecho bataka siti alipanga changa cha kama ishe ndi changa cha kasheshebwa itaha matete abandishe pero prochanga izobe comprendre twera tweriwe tani cha chao bizo chitunge kuchanga zobeli bali ndio ishe sesho bro papaya
tumare